umwana wayo Yesu. Ubonye uwo mwana ababonye data, kandi muri we harimo ubugingo. Ishusho y'Imana itagaragara yahisuwe n'umwana wayo Yesu. Ubonye uwo mwana ababonye data, kandi muri we harimo ubugingo. Ishusho y'Imana itagaragara yahisuwe n'umwana wayo Yesu. Ubonye uwo mwana ababonye data, kandi muri we harimo ubugingo. Ishusho y'Imana itagaragara yahisuwe n'umwana wayo Yesu. Ubonye uwo mwana ababonye data, kandi muri we harimo ubugingo. Iyo niyo data, iyo niyo data idasubirwamo. Iyo niyo data, iyo niyo data, iyo niyo data idasubirwamo. Iyo niyo data, iyo niyo data, iyo ishusho y'Imana itagaragara yahisuwe n'umwana wayo Yesu. Ubonye uwo mwana ababonye data, kandi muri we harimo ubugingo. Iyo niyo data, iyo niyo data, iyo niyo data
turasengera imiryango twebwe hano igitaramo. Yesu ni umwami n'umukiza wacu.
Bwana asifiwe sana. Tugiye gusenga dusengera ibibazo bitandukanye mu mago yacu. Imiryango ibamwe ibibazo bibiri, harimo abagore bananiranye, hakabaho abagabo bananiranye. Abo bose nibo tugiye gusengera. Umudamu umwe ngo bagiranaga amakimbirane cyane n'umugabo we mu nzu mu rugo, ngo yashika mu itorero akabona wa mugabo ngo aranezerewe cyane, ngo yegera umugabo ngo aramubwira ngo se ntiworeka ngo tuzane ibikoresho byose mu nzu hano kuri rutari, ngo twibere hano kubera ko ariho tubona niho nzamo nugira amahoro menshi, tuzushika mu rugo kwamerera nabi. None yeme kubwo twitwarira abantu bameze gutyo, ta kibazo kibaho kibi nko mu muryango kuba ikibazo runaka kitameze neza. Abari hano mwebwe mwaje hano, nitwe dusa nkabitangiye gusengera, nubwo barabona nabo basigaye mu ntebe turafatikanisha, ariko cyane mwebwe mwazamutse zino esikariye zitatu. Tugiye gupfukama tubwira Imana ngo wa mupapa wananiranye, wa mumama wananiranye, dukeneye ko urwo rugo rwubakwa rugashoboka. Turumva kina mama tuzamukire muri iryo sengesho, ariko twese abari hano dupfukamye kubera ko turabanyamasengesho. Abantu bose twese turabanyamasengesho, reka tuzamukire muri iryo itaje kandi turitindeho. Karibu gusenga twese dupfukamye. Mwami Yesu, Data mu izina rya Yesu Kristo, Mana ikiranuka kandi yera, kubwo uyu mugoroba twanya muri iki giterane, mugoroba mwiza duhaye kuba imbere yawe Mana. Turi hano kubw'ubushake bwawe no kubw'ubuntu bwawe. Mugoroba mwiza duhaye kuza kukubwira ibitunanije n'ibituruhije. Utubere umugisha ukomeye. Jambo ryawe riravuga ngo y'amahoro ushobora muze musange ndabaruhura. Niwe uzuruhura imitima ibabaye Mana, niwe uzuruhura imitima igeze kure, niwe uzuruhura abananijwe n'ibyaha, niwe wasoko yonyine imara ibyaha Mana, niwe gusuzuma ari inyota y'ibyaha, niwe gusuzuma ari inyota. Wa Mana yacu we, wa Mana yacu we, wa Mana yacu we, wa Mana yacu we, mara inyota y'ibyaha Mana, umara inyota y'ibyaha, umara abantu inyota y'ibyaha Data. Ibyaha byabasa abantu birukankishijwe n'iby'isi, ariko wa Mana we turakureka ngo inongera tugarukeho, utugarukeho, ugaruke ku miryango yacu, ugaruke ku bamama, ugaruke ku bapapa, umuntu wese umugarukeho Mana. Muri uyu mugoroba kubone kandi akumve. Wa Mana yacu we, ngwino mu mitima yacu Mana, niwe ushoboye kutwigisha. Twoye kuba abagore bimbura mu mara muri iki gihe, twoye kuba abagore batagira icyo bamaze, ahubwo tuba abagore bakwiye, tuba abamama bahagaze neza, tuba abamama bambaye imbaraga, utwambika imbaraga, utugira abanyabwenge babasha kubaka imiryango yabo Mana. Twubaka imiryango yabo Data, uduhe kwihesha agaciro, uduhe kwihesha agaciro kw'abakozi b'Imana, abamama bihesha agaciro muri iki gihe, igihe benshi basubiye inyuma, igihe benshi bananiwe, igihe benshi Mwami Yesu bari mu bitagira umumaro, igihe benshi bibagiwe ibyo bakoze, imitima yumaguritse yibagiwe Imana. Ariko wa Mana we niba wakongera kwigarura, ukongera ukayirema mu ijambo risha. Vuga ijambo rimwe ku miryango yacu Mana, vuga ijambo rimwe ku itorero ryawe Mana, vuga ijambo rimwe ku mitima yacu Data. Ugenderera abagabo bacu Mana, abagiye kure nawe, abazengerejwe n'inzoga, abazengerejwe n'ubusambanyi, abazengerejwe n'izindi nzira zibi. Wa Mana yacu we niwe wakomera kubagarura, niwe wagarurira iya mitima Mana, uyitugarurire. Turayikeneye Data, turiya tugugu tw'urumogi, turiya tugugu tw'inzoga, turiya tugugu tw'ubusambanyi, turiya tugugu tw'urugambo, utwo twose turadusenye muri uyu mugoroba. Imiyaga mibi turayisenye, imigambi mibi turayisenye. Uri Imana y'inyashubahiro, niwe ushoboye Mana kutugarurira abagabo bacu Mana. Bariyandavuje, bashitse muri iki gihugu bariyandavuza, bagenda mu nzira zibi, bagenda mu bitagira umumaro,
bijibana n'abanyabyaha bicarana n'abakobanyi ariko wa Mana yacu we niwe wakongera kubagarura ukongera ukabagarura mu ngoro yawe ukongera ukabaha agaciro k'abapapa b'imurenge bamenye Imana y'umurenge bamenye Imana yacu Imana y'abadata badutoje Imana y'abamama badutoje wa Mana we niyo Mana twamenye twose amaberiberi avuye mu gakiza twose amaberiberi avuye mu gitaramo uri Imana yakwizerwa Mana tabaguhamagaje ngo akubure data ngwino uhagurutsa mama kuri umusozi ngwino uhagurutsa papa kuri umusozi ngwino uhagurutsa abajene kuri umusozi ngwino uhagurutsa abasore kuri umusozi ngwino uhagurutsa inkumi Imana ubutayu bwabaye burebure izaha biragwira izaha biriyongera ariko turaguhamagaje ngo wongere utwibuke data utugarukeho wongere utugarukeho Mana uduhindukirire kugira ngo twemere tuve mu bitagira umumaro tuve muri biriya byose bibi tuve mu byo twazimiriyemo tuve hariya hantu satani yatuboheye utubohore Mana ubohore iriya mitima yazimiye wongere uyiteremwo kakujya wabwiye Ezekiya uramubwira ngo Ezekiya we ngo uyu magufwa yakongera kusubirana akaba abantu arakubwira ngo ni wowe ubizi Mana ni wowe ubizi Mana ni wowe ubizi data ngwino ugenderere Mana uyu muhana wacu abasubiye inyuma bagarure abumagurise imitima yumagurise niwe wakongera kuyigarura ukongera ukayirema bushasha ukongera ukayiha amavuta mashasha uduha amavuta avuye iwawe Mana uduha amavuta avuye iwawe twihesha agaciro k'abakozi b'Imana bagabura ibyawe Mana dusengeye abakozi b'Imana bacu baduhaye muri iki gihe ukomeze ubakomeze data izi ntama bayoboye tizikananirwe ngo bazogere aho bazibazwa wa Mana yacu we uturinde kunanirwa ku rugamba uturinde kunanirwa mu bisubizo Mana benshi bageze mu bisubizo baranyerera baragwa benshi bageze mu nzira bibagiye igitego y'urugendo bibagiye bahabasha baribagirwa Mana turinde kwibagirwa wa Mana we izo wadukoreye uhimbazwe Mana ikiranuka birahagije data izo zose nyina zotuma tugushima uhimbazwe Mana ikomeye Imana yakoze ibikomeye Gasorwe wa Mana we niwe wadukeneye n'uyu mugoroba Mana yuzuye kwera usenye imiyaga mibi izingitiye ku bantu ituma abantu bakuvaho tampamvu muri imzi yavuze ngo no kuva kaja hehe ko ari wowe ufite amagambo asante nyiribihe tahandi twoja asante Imana y'ukuri urakoze Yesu kukutugiriye neza urakoze nyiribihe bari bose bajanywe iminyago ukongera ukabaha agaciro n'agateka bakiha agaciro nk'abakozi bawe bagabura ibyawe urakoze kuko utwumvise icyubahiro ni cyawe ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye amen Imana ibaheze umugisha kandi Imana ibagire neza tutararangiza reka twumve mwene datangira Yesu mu minota nk'ibiri ariko ikibazo mbaza hagati aho ngaho ko tuba dusengera abantu bafite abagabo babagoye tugasengera abagore bafite bagoye abagabo babo waba utunze umugabo wa kabiri we aba hatekereza iki ko tuba tuvuga abo bose uwa kabiri ntarimo ufite umugabo wa kabiri we karatekereza iki ngaho mama umwanya ni uwawe haleluya 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 reza Imana icyubahiro twese haleluya 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 shimiye Imana ko twageze ku ntambwe y'igiterane nari narabigambiriye ariko mu kubigambirira hari ikibazo nari mfite ndavuga ngo Mana icyo nize mu mutima waje nuko kizarangiza ngo na kiriya giterane kizoba icanje kandi kizambera amashimwe Imana ishimwe amen rero ndashima Imana kuko numvise ijwi rimbwira kuko hari imiryango yari isa n'iyugawe ariko ndashima Imana ko yugurutse mu mashimwe yanje sinzi nimba umwagarikizi yomfasha igisirimba gitoya kandi ndasaba ko umuntu wese yo kwicara agitegera aho yicaye uwumva gusa bimunaniye avibure aho azoba yicaye igisirimba bita ngo ni Mercidie sinzi abandi bahitaga ngo ni gafirimbi nimba coboneka aha kitabonetse naco na mahoro twokomezanya n'ikindi murebere byihuse hano kandi bene tucifuzo hari uvuga ngo ticoboneka
mugishaka byihuse gusa abantu bitekerezaho abantu basigaye kuri podium Imana ibaha umugisha turafatikanya muri ayo mashimwe simpindu ivyo nari mvuze ariko umwuka w'Imana sakara ibikomeye
Amen.